Ketenat Food Civil Supply bat Consumer Affairs lengbau menteri ba coming one ombon kala pentip ba kesor karjela kala khot da kajingelang bat ka kunhun kinong penpoi pnyang kali syakani kajela hakani kasingi balang hanong po hadien bala sapriang ki khubor ba kandon kajing sange penpoi pnyang syakani kajela habakran bakilat pathai khubor menteri ula pentip ba hakate kajingelang enwan bandon lang da ka kunhun jokinong supply pnyang kali ki bor district bat ru ki he pulet Menteri ulaya thuru bahalor kani kajingja ulayo ajing tip lengba ki WhatsApp henrei lagat taru mardor ula batha iki officer ban shimkhia mardor. Aging siang ni nagalem jongi katkum ke citi ke mangayo through WhatsApp don bapa inga hadum tanga officially ngam pagyo citi de mas yo I tu citi ngana nagalem ngana shimkhia ala ong yi Kamsun Sekretari Jongi bagnya koordinat batki. Adim la ekran batki kila kwa ban pelong meeting sepo asam sekolah. Tengah orang pelong pelong sekolah tidak. Khat no iki khat gi selong gi trek banwan. Mo dagi don gi wan selong makan chair mangai meeting. Di bagi trek banwan mo la pembet ban pelong no po syak RBJ. Sini batki ni ki tribe petrol pump batki tu ki tankar union batki ni ki oil company. IOC lantai Assam Oil kini don lah kan RBJ ke meeting hopefully kini meeting kan sa laban solve the problem Turki kum bayo I hagi newspaper mentagas ni ngayo I baga jing syakem jong itu ki driver kini ki helper jong ki kedai bedan kucing ditu ya kompenian adin baga police kelar rate ya gawe juga tes por riboy kelalap yi seki sebut man pensya nangalian ngaba don sisa kata kajing tu hadin mungkin dayo ik report kumbulong mentang ampala panang asya ingin don meeting ini discuss kini discuss aku jing dai bagi nama po district administration mungkin don meeting buat napo hasil na riboiro buat napo police mungkin ila represent juga don lang kata meeting dengan liang jongai kajing kerman jongai mungkin lah stop ini problem. Kajing syasin bala khot ikren kan dan bit ke resort.